laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أحمد ربي وأشكره على إحسانه العميم، وأستغفره من كل ذنب وتقصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق الكريم والداعي إلى الصراط المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ذوي المنهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله عدة للشدائد في الآخرة والأولى، وموجبة لرضا الجليل الأعلى، ييسر الله بها الأسباب ويدفع بها العذاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. en yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni on tedduɗo towuɗo mawɗo jomirawo yettore, kanko woni on gando ñeeñuɗo waɗowo kala hunde kande hana waɗede ɗon. miɗo jarnamo, miɗo weltanomo e dow dendanangal nemaji makko huɓutuɗi fow. miɗo tuuba rutto e makko immorde e kala raɓɓiɗinare e kala faljere. miɗo seedo reweteɗo alaka gonga si wona kanko tun Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni lanɗo gonga on. miɗo seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko, ko nulaɗo makko, jomirawo jikku moƴƴo, on nodduɗo e laawol fewugol ngol as-sirat al-mustaqim. yo Allah juulo e makko ha hewta ɓeygure makko nden e sahabaɓe makko ɓen. yo Allah ɓeydu barke jamɓe kisi e maɓɓe. yo Allah wattudu en e maɓɓe ha ñalande dargal. musidɓe julɓe, hulen Allah no o hana hulirede noon. ko ɗum woni ko waɗɗi en, sabu ko kulol Allah ngol woni ko wallinorte ka sattendeji ka aduna ɗo ka laharawo. kulol Allah ngol ko waɗɗinanayi ɗum neɗɗo on haƙinɗinamo e hawrugol e welaye Allah on kanko subhanahu wa ta'ala. kulol Allah ngol ko wonanayi ɗum neɗɗo on sabu ha alhaaliji makko ɗin newo, moƴƴereji ɗin arda e makko none ka o sikkiri e none ka o sikkira. ko ɗum kadi wonantamo sabu ha dendanangal tanaji ɗin e boneji ɗin woɗɗitomo. jomirawo wi'i kono yo gomɗinɓe hule Allah wowlon konngol goonga. si on waɗi ɗum, Allah moƴƴinanayi on golle mon ɗen, o yaafano on bakkatuji mon ɗin. kala wo on ɗoftiɗo Allah e nulaɗo makko on haray gomɗi o fooli polgal mawgal. jeyaɓe Allah, no jeeya e ɓuure ɗe Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴori e meɗen tagugol en waɗa en ɓiɓɓe Adam, o mbadina en e ndi mbadi ɓurdi labede, wano o wi'iri noon laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim. o wi ko gonga men tagi neɗɗanke on min waɗimo e ko ɓuri labede e mbadi. ɓawti ɗum o suɓani en laawol fewugol ngol, o waɗi ɗum diina meɗen kan. ngol laawol ngol hino danda neɗɗo on sabu yurmede Allah nden e tikkere makko nden e lette makko ɗen. okkoramo nema Allah on, hewtinamo e yurmede makko nden e aljanna makko on. andan noon yo jeyaɓe Allah, wondema ko ɓuri mawnude ko waɗɗi jeyaɗo on ko renugol ngol laawol moƴƴol ngol Allah subhanahu wa ta'ala on suɓani en. ngol ɗo wi en yo en toromo e darde kala e darɗe meɗen ɗe juuleten ɗen, wi en ihdina sirata al mustaqim. hara ko ɓuri waɗɗagol neɗɗo on ko ñiɓugol e ngol laawol. hara selali pottitingol wona telen ka nano, wona telen ka ñaamo. ɗum noon wonira ɗoftagol Allah woɗɗito woppugol mo. ko ɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala o wasi nulaɓe muɗum ɓen e jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen. o wi'ani Musa e Harun alayhim assalam ɓaawo o jaabinande ɓe du'a maɓɓe on,
qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. O wi duwa moɗon on jabama, on jaɓanama ko tori ɗon kon, awa feewe ñiiɓon wonon e lawol ngol yamira ɗon ngol wongol e muɗum. O wiyandi nulaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kañum e gomɗinɓe wonduɓe makko ɓen, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. O wi feewiri wano yamiriraɗa non an e kala on tuubuɗo rutti e Allah wondi e maɗa. Allah wiyandi mofteɗen tun e yewtere goo, fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. O wi feewe e Allah insino ɗonmo. O wi e aya goo, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. O wi ko ɗum ɗo woni laawol an fewngol ngol jokkengol, wota on jokku ɗata hedditiɗɗen haɗa itta on e laawol makko ngol. Kono yo musidɓe julɓe, ko woni istiqama ko wonɗen wolde fi mum ko fewugol tabite dina kan, ko ɗum woni daɓɓudi kala ko wiyete malore. Kala malore ko ɗo woni ko waloto. Kala ko yawti istiqama on malore arata e muɗum. Ko ɗum woni laawol polgal e ɓantar kadna e halakara. Ko woni ɗum non ko tabutugol e ko Allah subhanahu wa ta'ala noddi e muɗum kon pewal ngal o addani ngal islam on, ñiiɓa e dina kan e reena yamiroje makko ɗen, reeniraɗe waɗirgolɗe no ɓuri moƴƴude e mbaadi ndi o yamiri ndin. Watti ɗon kadi woɗɗito e haɗoje makko ɗen tertoɗe doga pottitoɗe. Ko woni istiqama ko woni fewugol ko nde tawata neɗɗo on darɗe makko ɗen ko e laharan woni. Darɗe makko ɗen ko e laharan woni, ko to woni fewtande makko nden hara himo tañƴini hawrugol kadi e joddi Allah ndin, himo jorti ɗum, himo huli lette Allah ɗen. O anda hino yeeso makko hawrugol e Allah, daroyagol yeeso Allah, ñaawe landite golle muɗum, yoɓe joddi kuuɗe muɗum ɗen, imma moƴƴere si tawi ko moƴƴinnoɗo, ma ɗum tana e nambar si tawi ko bonnunoɗo. Neɗɗo si woni o andi ɗum ɗon, o ñiiɓa non e ko welata Allah kon, o jebbilanomo jebbilande timmunde. Ko woni istiqama ko waɗugol ɗoftareji ɗin dendanangal moƴƴereji ko islam on noddi en e muɗum kon dewe ɗen fof, woni ko waɗɗiɗe waɗɗinaɗɗen wajibatji ɗin e farayiji ɗin, woni ko mandubatji ɗin, ko tottugol ɗin tottiraɗi kadi e hoore laɓɓinangol Allah dewal ngal, tottiraɗi e hoore ñentingol nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hara bida nata nder ton, riya e sum'a naninagol e yi'inagol hara nata nder ton. Watti ɗon hara neɗɗo no huli wota taw o ala ka jaɓanede, wono Allah sifori non moƴƴuɓe ɓen. O wi walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. O wi e ɓen ɓe hino jonna ko jonnata kon, no waɗa ko waɗata kon, hara ɓerɗe maɓɓe ɗen hino huli tawde kaka joyi maɓɓe ɓe ruttoto. Ko ɗum hiɗe huli wota ɓe taw ɓe jaɓantake. Nene Aisha landino nulaɗo, o wi ɗum ko yaroɓe bere ɓen e waɗoɓe zina ɓen, nulaɗo maki wona ɓen ko juuloɓe hoora ɓen, kono hara hiɓe hulide taw Allah alaɓe jaɓande. Allah ko ɓen wi ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. O wi ɓen sifitorɓe non ko kamɓe woni attodirde moƴƴereji ɗin, ɓe adoto non kala tawɗo jeyaka e maɓɓe e ɗin moƴƴereji. Haray ko woni istiqama ko tawata ndeɗɗo on o heyɗintinanayi kala bakkatu mo faggiti, o heyɗintinanamo ɗon kisan tububu e laaɓuɗo ruttagol Allah subhanahu wa ta'ala. Ko woni istiqama ko rewirgol Allah no Allah shar'iniri non ka deftere makko nden, eno nulaɗo sallallahu alaihi wasallam shar'iniri non, hara yawtali ɗiɗo ɓeyditali ton jokkali ɓeydutuɗo ɗoftaki o tigi haysi ko o hombode. Woɗɗi to kala ko tawi no lundi ɗiɗo, gila e shirkuji ha e bid'aji ha e pankareji e kuuɗe bonɗe e konguɗi bonɗi. Ko woni istiqama musidɓe julɓe ko tamagol e deftere Allah nden, kañum e sunna nulaɗo on sallallahu alaihi wasallam mawnina ɗi piiji ɗo. Istiqama timmata laatota ko si wona tuma neɗɗo on yawnori e tottugol ko Allah subhanahu wa ta'ala on yamirimo e waɗu kon. O timminira ɗum waɗirgol piiji ɗo yiɗana yo waɗu ɗin sunnaji ɗin. Istiqama on timmata e neɗɗo si wona tuma o woɗɗiti ko Allah haɗimo kon, fewndo ka o andi ɗon, o rento e muɗum, o laɓɓinana Allah tububuye, woni ko e bakkatuji mawɗi, woni ko bakkatuji tosoki. Hunde non fanɗa e bakkatuji ɗin ko si ɗi eɓɓindirama kanjum inne oɗo no janɗima, oɗo no fanɗi. Ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ɓayri o yamiri Musa e Harun yoɓe feewu, o watti ɗon wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Ɓay o wiɓe feewe
o wi ko satti wonowo taw jokku laawol ɓen ɓe annda hare ko ɓe ɗiɗo piiji ɗi yaada tabitugol e ko yamira kon woɗɗito ko haɗa kon woɗɗito yimɓe bonɓe ɓen e jikkuji maɓɓe ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala o andini en e ayon kan am wondema kala kona laawol makko ngol ko majjinayi ɗum ko ɗum o wi'i wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wo taw jokku laawi hedditiɗɗin dey haa ɗin ɗi sendita on ɗi saakita on ɗi itta on e laawol makko ngol. Allah no haɗi e kala faalaɗo fewugol jokka istiqama himo haɗi oti ko wiyete kon bewre e yawtugol keerol e dendanangal noneji muɗum ka Allah noddi ɗon nulaaɗo on kañum e gomɗinɓe ɓen wi yoɓe feewu yoɓe feewir no ɓe yamirirra non o watti ɗon wala tatraw fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatraw wota on bew taw yewtu keerol ko woni noon tughyan ko mujawazatul hadd yewtugol keerol woni ko ɓeyditugol e piiji yamira ɗin sinca goɗɗum baka ton woni ko yawtugol ɗi yawta haɗa jumpa haɗaɗi ɗin haray o tigi jaggiti noon ene o gerdi wo ko ɗum waɗi si Allah wi en fastaqimu ilayhi wastaghfiru o watti ɗon wa waylul lil mushrikin hollugol e wondema shirkangol Allah ngol no lutondiri ko wiyete kon istiqama haray ɗum noon ko tana e nambara hulɓiniɗo istiqama yo jeyaɓe Allah ko ɗum woni hattode e piiji wonaɗi ɗaɓɓede ɗin ko ɗum woni ko ɓuri mawnude e wasiyeji ɗin ko ɗum waɗi nuraɗo sallah sallam sahabajo maɓɓe arno ka maɓɓe wiyeteɗo Sufyan ibn Abdillah o wi nuraɗo tindinan konngol tindinan hunde kal islam tawata mi landitota kon ɗon hay goto ɓaawo maɗa tawata ɗum ɗo yonaylan mi yondinoray ɗum ɗon ka diina an nuraɗo juutinanalimo ɓe maki qul amantu billahi thumma istaqim wi'u mi gonɗini Allah refti noon feewa ɗum ɗo tum ɓe yamirimo tawde diina kam fof hino naati ko wiyete kon istiqama ko ɗum waɗi si o kalima istiqama ko ɗum woni jima'ul khayr ko moɓuɗum kala moƴƴere fuɗɗode muɗum nden e timmode muɗum nden ko tabintinangol Allah wotuɗugol ngol tabintinamo jeyal ngal jonnitamo dewal ngal kanko tun hara hino laaɓi ko ɗum waɗi si joli e sahaba ɓen kaɓe firi aya o innal ladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu ɓe firimo ni Abubakr Siddiq radiyallahu anhu o landano fiyo aya o wi ko ɓen ɓe shirkanali Allah ɓen ɓe shirkanta Allah o filla yegoo o wi ko ɓen ɓe yeƴƴitaki e hay e hunde e reweteɗo goo si wona Allah ɓe rewali hay goto si wona Allah. Ibnu Abbas radiyallahu anhuma o wi ko ɓen ñiiɓuɓe e hoore seedagol wondema la ilaha illallah ko ɗum woni tabutuɓe e ngol konngol ɗo eko konngol ngol firi kon. Abul Aliya goto e talibaɓe sahabaɓen oɗo ko tabiyankejo o wi ko ɓen laɓɓinamɓe Allah dewal ngal nde tawno noon koko wiyete istiqama ko hunde mawnde ko fandunde teddunde ɗum wawata heɓorde e hoore ɓuttu ɓandu e hoore waalo ɗano weetora e hoore accitirgol ni hoore muɗum ko ɓe neɗɗo on o hittina o tinno o doola wonki makko kin o gerda e makki ko ɗum waɗi si ɗum ɗon gasali istiqama on heɓotako ko ɗum si Allah tindini en e kala darnde nde juuleten e nder waɓutuji men ɗin yo en toromo ɗum ko ɗum waɓutu ɓe en jangga e fatiha e darnde ɓe tawata kadi en wi'e nder ɗon ihdina sirata al mustaqim. Joli e nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam kaɓe wasiino sahabajo maɓɓe ɓe wi ihris ala ma yanfa'uk rerɗu e hunde nafoore ma nden wasta'in billahi wala ta'jaz wallinora Allah hara o wonali ronkuɗo wota ronku waɗugol golle maɗa ko hanɗa wadde kon ta ronku gollugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yurmiray ma o dande lette makko ɗen o okkore yurmede makko nden hara neɗɗo fewirta jooɗo taggugol juuɗe wan woni noon goɗɗum heɓortaka aduna ɗo jooɗagol ma walagol ɗano ɗum ɗo ɓuri sattude ko kañum ɓuri teddude ko kañum ɓuri mettude heɓude ko ɗum haray neɗɗo on ko be o daro o datto o wakkilo haray noon ɗum ɗo timmirta si wona none ɗiɗi piiji ɗiɗi ko atti kon taho ɓernde nden tawde feewa yewti ɗon noon ɗengal ngal ngal feewa joli e nuraɗo sallah sallam kaɓe maaki neɗɗo on iman makko on ñiiɓata feewata ha ɓernde makko nde ñiiɓa nde feewa ɓe maaki ɓernde nde ñiiɓata nde tabitata nde feewata ha ɗengal makko ngal kañum kadi ñiiɓa nde feewa nde tabitay ko nde yamira kon amma peewal ɓernde nden ko hebbinirgol nde wurnitira nde gomɗingol Allah hulugol mo mawninamo jortomo hooloramo kanko tun rento e makko yiɗamo yiɗa nulaɗo makko on yiɗa diina makko kan yiɗa dendanangal ko yiɗi kon ka kenewo ka gundowo e ko wona ɗum ɗo e piiji tawtara ko ɓernde nde woni ko waɗata ɗi si ɗum ɗon timmi ɗengal ngal feeway ko ɗum si joli e nulaɗo sallah sallam kaɓe maaki hino e ɓandu neɗɗo on huyre wotere teral si woni ngal teral ɗon ngal moƴƴi golle neɗɗo on fof tere neɗɗo hettiɗen fof moƴƴay
ɓe maaki ɗum ko ɓernde nden haray mo ɓe tinno e fi ɓernde muɗum nden o laɓɓinande o darta nde o wattanayla e mayre sowno e sa'i kala ko ɗum si Allah wi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kala on laɓɓinɗo hoore muɗum ɓernde makko nde wonki makko kin haray on ɗon o malama kala tuuninɗo ɗiɗo o iri ɗiɗo e nder tuundi e nder bid'aji e shirkuji haray on ɗon on o perdi o hayri amma istiqama ɗengal ngal ko renugol ɗengal ngal hiwal ngal howal ngal e dendanagal konguɗi bonɗi woni ko harmuɗiɗi woni ko piiji añinaɗ ɗin sabu Allah sifike yimɓe firdaus ɓen ɓay o wi'i ɓe malama o sifiɓe o wi ko ɓen ɓe tawatara hino ɗuuri kala ko wiyete mere kala ko wiyete puydan walladina hum anil lagwi mu'ridun ɓawo o laɓɓinde ɗengal makko ngal e ɗin jikkuli ɗon o laɓɓinira ngal noon hilningol ngal soholiringol ngal konguɗi moƴƴuɗi addanayɗimo moƴƴere Allah wi kono yo gomɗinɓe huule Allah wolon konngol moƴƴol wa qulu qawlan sadida haray noon ɗe tugale ɗo ɗiɗi fewugol ɓernde nden e fewugol ɗengal ngal ko ɗe ɗo woni tugale si ɗe timmi neɗɗo on o feewi o tapitika siratal mustaqim ɗum noon hiɗen wawi jumlude ɗum e dendanangal e toɓɓere anere nden neɗɗo on koye hebbinor du'a goto wawata fewirde wakkilare mum nden tun ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on o hawrindine o yiɗane o newinane ko ɗum sen wiyay e dendanangal waktuji meɗen ɗin e darde kala ihdina siratal mustaqim hara neɗɗo no hani turagol Allah wulla e makko jeejamo o wiya Allah mi turakema fewnan fewnu ɓernde an nden ko ɗum no jeeyano e du'aji nuraɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ɗuɗɗinayno duworgol ɓe wiyayno allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ko an yo Allah yiilindireɗo ɓerɗe tabintin ɓernde an nden e dina maɗa kan hara neɗɗo on hino hani tinnode ɗum ɗo Allah sifori jiyaɓe muɗum moƴƴuɓen o wi ɓemɓe hino wi'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana joomi amen wota oñu ɓerɗe amen ɗen wota yiilude e pewal ngal ɓawo nde fewnduɗa men hino jeeya e neɗɗo on no fewirta toɓɓere ɗimmere nden e wattugol lila hilno tinno e ɗaɓɓere gandal wona noon gande aduna ɗen fanda ɗo ɗen ɗon ko fi aduna ko gandal sharia ngal Allah wi'i nulaɗo wi'i ko ɗum ɗo woni gandal ngal ka diina ngal gandal ko annora ko yonnanayi ɗum neɗɗo on ko jalbinanayi ɗum mo ko hollay ɗum mo ko honnum harmi ko honnum dagi ko honnum laaɓi ko honnum soɓi koko neɗɗo on yonnorta yeeso makko fiyo o waawa anndude ko honno o feewirta ko ɗum Allah wi aali feewu o hatti ɗon o wi feewir no yamiriraɗa noon fastaqim kama umirt feewir no yamiriraɗa noon ko honno no yamiriraɗa ɗum ɗon ko ɓe jannga waawa anndude ko honnum landaɗa ya waɗu waawa anndude ko honnum haɗaɗa ya accu ko ɗum waɗi si Allah wi'i innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama ande ko hulata Allah e jeyaɓe makko ɓen ko jannguɓe ɓen neɗɗo ko haka o jangi o andi Allah ko haka o andi Allah o mawninta Allah o hulamo o rento e ko waɗata kon o rento e ko Allah haɗi kon o tabita e ko Allah yamiri kon toɓɓere tata ɓen nden e neɗɗo feewirta noon ko suɓugol wondete ɓen e jooɗodete ɓen sabu neɗɗo mo wonduɗa e muɗum wo o battinayi e ma si woni ko moƴƴo a heɓay hen si woni kadi ko bonɗo a heɓay hen neɗɗo no hani suɓugol hombo te ko data ko ɗum si nulaɗo sa sallam ɓe maaki almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil neɗɗo on ko e dina giɗo makko wondiɗɗo makko on o wonata mo ɓe moɗon yo suɓu ko hombo te ko data e muɗum ko ɗum waɗi ɓay Allah yamiri Musa e Harun yoɓe feewu o wi wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun wota on jokku laawol ɓen ɓe anda neɗɗo gonɗo te ko datake jokkodirtake haysi ko on nene goto en ɗanɗantuyonu hakkunde moɗon amma weldigal ngala e jokkodiral ngala e tekodugol tuma wo tuma ɗum ɗon sa waɗi tun o battina e maɗa haray ko ya waɗu ko jokkodirta e makko on embere haɗugol mo e ko woni kon e embere tottugol haqqe makko on e hoore maɗa no jeeya e ko neɗɗo feewirta tammere nayi ɓernden tinnagol gedda e wonki muɗum kin doolaki foolaki gedda e makki haɓaki wonki neɗɗo yamiraymo piiji buyi wonki no yiɗi fowtere wonki no yiɗi mbeleɗe wonki no yiɗi tuyoji muɗum neɗɗo noon koya hiwki wonki ɗo renaki fiwtaki naade e tanaji ki ittama e istiqama mo Allah subhanahu wa ta'ala on taguma e muɗum ɓayen fo e meɗen ko e fitra on tagaɗen e dina l'islam taw woni ko tagaɗen hara neɗɗon no hani woɗɗingol wonki muɗum kin subuhatji ɗin piiji jilɓuɗi ɗin no dagi ka dagaki no harmi ka harma woɗɗito ƴettu ɗum fof konta e ko harmi toon pottitoɗa ha heɓa sendinira nayɗoma wiyama wondema hino dagi o woɗɗintina wonki makki kadi mbeleɗe makki on wota wonu an ko wonki makki fala o ko ɗum waɗata bal no jeeya e tamamul wara accutugol hay mubahatiji goo fiwota neɗɗo on o yahu e piiji harmuɗi
no tawa e timmode ruɗagol neɗɗo tabitamo e laawol fewngol ngol hay pijigo dagiɗi o accitiraɗi sabu ɗum no wona sabu ha neɗɗo o yaha e piji harmuɗi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw o wi aya goo walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ɓen timmiɓe fi laawol amen ngol Allah wi min fewna ɓe ɗate amen ɓen e laawi peewal hewtina ɗin ka Allah o subulana ɗo wona ɗate ɗuɗude ko ɗattoy to sokoye wonko e nder laawol gotol ngol laawol ngol ko islam on o subuluji wonaɗi wolede ɗo ko julde e korka e hajju e zakka e ko nantata e muɗum sabu woɓɓe no firaw aya ɗo wiya en laawi ɗi fof hewtino e ko Allah wona gonga ko waylugol yewtere Allah men toɓɓere jowaɓere nden ko neɗɗo on fewirta ko ñawugol wonki maɗa kin ɓawa toragol Allah tinnoɗa e gandal ngal anda ko honɗum hanuɗa wadde wakkiloɗa waɗa ɗum woɗɗitoɗa ko hanɗa accude kon suɓaɓe jokkodirtaɓe gerda e wonki maɗa kin yokki tabitira haray noon no waɗɗima hande kam noon ñawugolki darti golle maɗa ɗen ko honnu waɗɗa bi weeti kikiɗe si miɓɓi ko honnu waɗɗa bi ñalli si weeti bimbi ko honnu waɗɗa e nder jemma on etoɗa ɓonta kala ko ɓoyli fewna kala ko turi etoɗa kala ka bonnirɗa tuuba rutoɗa e Allah toroɗamo yo yaafoma heyɗintinira noon gurdam maɗa ɗan heyɗintinira noon gomɗinal maɗa ngal andita ko hande ma ko janngo ko e mayde nden woni ko wonɗa yahude e muɗum nden hino yeeso maɗa hino sengo ma nano e ñaamo a wawata laawade Allah wi'i qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum so woni a felliti ɗum a yananama a waɗi lahara on ka yeeso maɗa ɗo ko kañum sutiɗa daragol maɗa ngol yeeso Allah ñawoye landite ɗum ɗon hino wona sabu ko wallitoma ɗum ɗon noon a wawi heɗintinde ɗum tuma wowo so woni a ñawa e wonki maɗa ki darta golle maɗa ɗen darta kontiji ma ɗin bimbi ko honnu waɗɗa kikiɗe ko honnu waɗɗa sabu Allah no fonti juuɗe makko ɗen kikiɗe fiyo jaɓan tububuye bonnuɗo ñalorma himo fontide kadi ñalorma fiyo jaɓan tububuye bonnuɗo jemma yo Allah subhanahu wa ta'ala on hawrindi en e tabbatugo e laawol fewngol ngol yo Allah subhanahu wa ta'ala on ñinnu en yo dandu en dendanangal oñagol yo dandu en boneji ɗi feñuɗi e suuɗiɗi qulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله en yetti Allah e dow dendanangal ɓure makko ɗen e moƴƴereji makko ɗin eɗen jarnamo e dow hawrindingol ɗen e tabutugol e diina makko kan eɗen seedanomo jeyugol dewal ngal hertorangal o ala kafi diɗɗo eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko nulaɗo makko nodduɗo e diina makko kan e welaye makko on yo Allah juulu e makko ha hewta sahabaɓe makko e jokkutuɓe laawol makko ngol yo Allah wattudu en e maɓɓe ha ñalande dalngal musidɓe julɓe miɗo wasiyo hoore en wasiyo on hulugol Allah rento e makko waɗira ɗum tabitugol e ko yamiri kon woɗɗito ko haɗi kon ko ɗum wasiye mo Allah wasi attiɓe sakkitiɓe jomirawo wi'i ko gonga men wasinoke ɓen okkaɓe defte ko atti on e onon ɗo kadi min wi on hule Allah haray noon ko woni hulugol Allah ko ñiiɓugol e ngol laawol wiyetengol siratal mustaqim al istiqama ko ɗum wiyete kulol Allah ñiiɓugol e sharia Allah on ñiiɓira waɗugol yamira ɗin woɗɗito haɗa ɗin Allah noon hino yiɗi nden hunde ɗon hino noddi en e mayre wano ayaje ɗen e jangirɗen ɗe ni haray noon watti ɗum kadi himo fodi e hoore ɗum joddi mawdi no jiya e fodore ko Allah fodi on tabutuɗo e siratal mustaqim on himo fodi mo gundan newiɗan gundan deeƴuɗan gundan moƴƴan Allah wi wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa Allah wi si woni no ɓe fewi e laawol ngol min yarnayno ɓe ndiyam ɗuɗuɗam min saaƴinanayi ɓe ndiyam ko ɗuuɗi ɗum ko holli ko wondema Allah newinay gunnan ɗan sabu no jeeya e gunnan newoyo taw ndiyam ɗan no saaƴude ko ɗum si ñaameteji ɗi moƴƴa ko ɗum si daabeji ɗin ɗi wawa wurude ko ɗum hay enen yimɓe ɓen si wawen wurude Allah wi aya goo man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kala wo golluɗo moƴƴere
o woni gorko o woni sonnajo hara ko o gomɗinɗo Allah o wi min wurnay mo gurdan newiɗan gurdal labaɗan kam ko ɓe wi ɗum ko aduna ɗo o e lahara o no jeeya e fodore ko Allah fodi on tabutuɗo istiqama on wondema o heɓay giggol e tekodugol e malaika ɓen ka aduna ɗo o e ka lahara o Allah wi e konngol malaika ɓen si woni neɗɗo on hewti ka maya ɓe aray e makko ɓe weltinamo ɓe wi'a nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah komine woni yiɓɓe moɗon ɓen weldiɓɓe moɗon ɓen ka aduna o e ka lahara o neɗɗo on so tabiti e siratal mustaqim on o feewi e Allah haray kanko e malaika ɓen tekodi ko kamɓe woni yiɓɓe haray giɗodiral woni hakkunde maɓɓe no jeeya e fodore ko Allah fodi e hoore istiqama on holnugol neɗɗo on e kala ko wiyete kulol e suno e lette gila ka o sertata ɗon tawa e aduna on jomirawo wi'i inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu ɓe wi'uɓe ko Allah woni joomi amen ɓe feewi thumma istaqamu ɓe feewi si mayde nden ari ɓe malaika ɓen aray ɓe wi'a ɓe wota on hulu wota on suno o wi e aya goo inna alladina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun himo riiwi kala ko wiyete kulol himo riiwi kala ko wiyete suno e maɓɓe no jeeya e ko o fodi ɓe e fodugol ɓe aljanna on nema duumiɗo nema mo taƴata mo ɗuytotako mo lannata mo kiɗɗata dakmitorgol ton kala ko neɗɗo on o faala won Allah wi'iri noon wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun o wi ka timmode aya on walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un o wiya si malaika ɓen ari weltiniriɓe daɗugol kulol e suno ɓe wiya ɓe ɗon kadi weltore aljanna mo fodano ɗon on ɓe wiya ɓe hiɗon mari ton kala ko wonkiji moɗon ɗin faala kala ko ɗi wela kala ko ɗi yeli kala ko ɗi tori ɗi heɓay Allah wi aya goo ɓen ɓe wi ɗon kulol ala e maɓɓe yimɓe istiqama ɓen o wi ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun o wi ko ɓe woni yimɓe aljanna on kadi ko ɓe luttoɓe ton yaltatake eggatake taƴata lannata wallahi ko ɗum woni nema ko ɗum woni ko neɗɗo hani yenganade so tawi woni ko oti ko anduɗo ko honno woni faala honno woni ko o faala hade jiyaɓe Allah rerɗe e tabutugol e ngol laawol Allah tinne wakkiloron piiji ɗi jantiɗen ɗo ɗin eɗi en jantaki ɗo fof wawata heɓude ɗo ko toɓɓe tun wonɗen e jantade mo be meɗen yo ɓatto karam ko ɓe janga wawa andude ko honno woni o istiqama ko honno o istiqama heɓorta sabu ko ɗon polgal ngal e kisal ngal e daɗal ngal e malal ngal heɓoto anden jiyaɓe Allah noon tawa e golleji meɗen ɓurɗi moƴƴude juulugol e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah yamiri en ɗum o fodi moƴƴere muɗum o wi kono yo gomɗinɓe juule e nulaɗon e salminon mo hakkilde salminande o wi sallu alayhi wa sallimu taslima o fodi o wi kala wo on juuluɗo e nulaɗo nde wotere o juulay e makko nde laaɓi sappo haray ko hunde mawnude tinnoɗen e muɗum allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين وعن جميع الآل والصحب الكرام وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم اللهم ثبتنا على الصراط ما حيينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا واشكروه على آلائه ونعمه
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لا والكسل كلا والبي والإبانتل